Igitondo kizana none kuri mwese mudukurikira ku muyoboro wacu wa YouTube The Quick Times News. Ingabire Victoire akuriyo amaso ku munyamategeko w'umunyamahanga ashaka ko amwunganira. Ni ikibazo buri munyarwanda wese arimo aribaza ukurikiye iyi nkuru y'uru rubanza Victoire Ingabire aregwamo. Ingabire Victoire Umuhoza akurikiranyweho ibyaha birimo kurema umutwe w'abagizi ba nabi no gutegura ibikorwa bigamije gukurura imvururu muri rubanda. Kuwa 8 Nyakanga 2025 yagejejwe imbere y'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ngo aburane kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo, ariko umucamanza yubahiriza ubusabe bwe yimurira uburanisha kuwa 15 Nyakanga. Ni The Quick Times News rero nk'ibisanzwe nta kindi usabwa uretse kurebaho hasi ndetse subscribe ugakandaho, hanyuma tugakomeza kubana 5 kuri 5 muri aya makuru ndetse n'ayandi. Ntizimye mu magambo rero, reka iyi nkuru tuyive imuzi n'umuzingo. Reka rero turebere hamwe zimwe mu mpamvu Ingabire Victoire yatanze asaba ko yakongererwa iminsi. Zimwe rero mu mpamvu Victoire Ingabire yatanze ndetse nizo yasabye zirimo ko kuri ubu yunganiwe na Ame Gatete Gashabana, ari nawe mwunganira abandi bantu 9 baregwa muri dosiye imwe. Akaba rero ashaka ko yagira umwunganizi mu mategeko we wihariye, kandi akaba amufite akorera umwuga muri Kenya, ndetse ko yasabye ko yahabwa n'urugaga rw'abavoka mu Rwanda uburenganzira bwo kumwunganira, ariko bikaba bitarakorwa. Mu magambo yiwe yabwiye urukiko ati: nasabaga ko bamworohereza kubona ibyangombwa byo kuza kunyunganira, mudufashe kutwumvishiriza urugaga rw'abavoka kumuha uburenganzira bwo kuza gukora. Mu kumusubiza umucamanza yaramubajije ati: ni ngombwa ko urukiko rwinjira mu mikorere y'urugaga cyangwa mwebwe mukorana n'urugaga? Urukiko rwashingiye ku mpamvu yatanze asaba kongererwa iminsi rwimurira urubanza kwifunga n'ifungurwa kuwa 15 Nyakanga kugira ngo yitegure neza ndetse akurikize ibisabwa n'urugaga kugira ngo uwo mwunganizi yifuza ko amwunganira abone ibyangombwa. Ariko umucamanza ati: ariko icyo gihe nta yindi mpamvu urukiko ruzumva. Tudatinze rero reka tubabwire kubigize umwunganizi wa Ingabire ntibahuza imvugo. Umunyamategeko rero w'umunyakenya Ingabire Victoire yabwiye urukiko ko ashaka ko ari we uzamwunganira. Yitwa Emily Kamboka Osiemo, asanzwe abarizwa mu rugaga rw'abavoka muri Kenya, ndetse avuga ko atari ubwa mbere yunganiye Ingabire Victoire. Nk'uko iyi nkuru rero tuyikesha igihe.com mu kiganiro yagiranye n'Igihe ku murongo wa telefone, Osiemo yavuze ko Ingabire Victoire yamuvugishije akimara gutabwa muri yombi, ariko batigeze bongera kuvugana. Gusa ngo yamusabye ko yasaba ibyangombwa mu rugaga kugira ngo azabashe kumwunganira. Mu magambo yiwe yagize ati: yaramvugishije ampa amabwiriza yuko nasaba uburenganzira bwo kuzamwunganira, ariko ubu sindi kubasha kuvugana nawe bitewe n'uko bimumereye. Ubu ari mu maboko y'ubushinjacyaha kugira ngo tuvugane byinshi. Igihari nuko gusa urugaga rw'abavoka mu Rwanda rwamuha uburenganzira nkabasha kuza kumwunganira. Nubwo rero bimeze bityo, Osiemo uvuga ko atazi neza niba ari we Ingabire yahisemo koko nk'uzamwunganira. Avuga ko niba yaramuvuze mu rukiko, ubwo bishoboka ko atabashije we gukurikirana ibyiburanisha riheruka. Ati: niba yaravuze izina ryanjye, ubwo bishoboka ko ari njyewe, sinzi niba hari undi muntu duhuje amazina. Yavuze ko icyo asabwa kugira ngo yunganire Ingabire ari uko urugaga rw'abavoka mu Rwanda rwamuha uburenganzira hashingiwe ku itegeko ryo mu Rwanda ryorohereza abanyamategeko bo mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Bivuga ko umunyamategeko wese wo muri East Africa Community ushaka gukorera mu Rwanda agomba guhabwa uruhushya.
Reka twumvire hamwe rero icyo urugaga rwabwiye uyu munyamategeko mu gushaka kumenya icyo urugaga rero rw'abavoka mu Rwanda ruvuga kuri iyi ngingo, igihe yagiranye ikiganiro na Maître Nkundabarashi Moise uyobora uru rugaga, uvuga ko yakiriye ubusabe bwa Maître Osiemo wo muri Kenya asaba ko yahabwa uruhushya rwo gukorera mu Rwanda igihe gito kugira ngo yunganire Ingabire Victoire. Mu magambo yiwe yagize ati, uriya mwavoka yaratwandikiye adusaba kubona uburenganzira bw'agateganyo bwo kunganira Ingabire, atubwira ko ari umukiriya we, anatugaragariza mu ibaruwa ye yatwandikiye. Mu mategeko imikorere y'abavoka mu kwisi habamo icyo bita ihame ry'amagirirane reciprocité kugira ngo wemererwe gukorera mu kindi gihugu, nuko icyo gihugu nacyo kiba cyemerera abavoka b'icyo gihugu gukorera mu cyanyu. Bivuze ko rero aha Maître Nkundabarashi yavuze ko atari ko bimeze kuri Kenya, kuko iyo itemerera abavoka bo mu Rwanda gukorerayo, bityo rero ko ukurikije iryo hame ry'amagirirane n'u Rwanda ubu rwahisemo kutemerera abavoka bo muri Kenya gukorera mu Rwanda. Icyo rero ni igisubizo ku bibazaga rero niba koko Ingabire Victoire ashobora kuzaburanirwa n'uyu Maître Osiemo Emery w'umunyakenya. Yongeye agira ati, kugira ngo wumve amateka neza, u Rwanda rukimara kwinjira muri EAC rwakoze ibyo rwagombaga gukora byose bijyanye no kwinjiza amasezerano mpuzamahanga mu mategeko y'imbere mu gihugu. Kenya nayo yari itegerejweho gukora ibyo, bavugurura itegeko rigenga urugaga rwabo, bongeramo igika cyavugaga ko abavoka bo mu Burundi n'abo mu Rwanda nabo bemerewe gukorera muri Kenya. Ibyo byabaye mu mwaka wa 2014. Bakimara kuritora ryamaze nk'ukwezi kumwe cyangwa abiri, abantu barariregera mu rukiko rw'ubujurire rwa Kenya. Urukiko rwemeza ko icyo gika kigomba kuvanwaho kuko kinyuranyije n'itegeko nshinga, kuko hatabayeho kubanza kubaza abaturage kugira ngo bagire icyo babivugaho. Icyemezo rero nimero 94 cyo muri 2014 cy'urukiko rw'ubujurire rwa Kenya gikuraho ingingo ya 12 n'iya 13 akagaka rimwe yari yemejwe n'urugaga rw'abavoka muri Kenya. Yavugaga ko abo mu Rwanda no mu Burundi nabo bemerewe gukorerayo nk'uko byari bimeze n'abandi bo mu bihugu bya EAC cyasohotse muri mwaka wa 2014. Iki cyemezo rero cyongeye kwifashishwa n'urukiko muri mwaka wa 2019 ubwo umunyamategeko w'umunyakenya Javan Kiche wari waraherewe uruhushya mu Rwanda yasubiye iwabo asaba kwinjira mu rugaga rw'abavoka, ariko arabyangirwa kuko ingingo zemereraga abavoka bo mu Rwanda no mu Burundi gukorera muri Kenya zari zarateshejwe agaciro muri 2014. Nicyo cyatumye rero ajyana ikirego mu rukiko asaba ko urugaga rwamuha uburenganzira bwe bwo gukorera umwuga muri Kenya. Icyo gihe urukiko rwafashe umwanzuro ko Jova atigeze arenganywa kuko urugaga rwamusubije rushingiye ku cyemezo cy'urukiko cyo muri 2014 cyavugaga ko kongera ingengo zemerera abavoka bo mu Rwanda no mu Burundi gukorera muri Kenya binyuranyije n'itegeko nshinga. Maître Nkundabarashi yavuze ko kandi mu Rwanda twari twarakoze ibyasabwaga byose. Twebwe ku ruhande rw'u Rwanda twatangiye kwemerera abavoka b'abanyakenya kuza gukorera mu Rwanda. Hari n'abari hano ubu ngubu bakorera mu Rwanda. Igitekerezo rero cyari gihari, twatekerezaga ko
nubwo muri Kenya barikuyeho bari buze kongera bakabaza noneho abaturage, noneho bikajya mu itegeko ryabo ry'imbere mu gihugu, ariko abaturage nabo babigizemo uruhare. Kuva rero mu mwaka wa 2014 kugeza uyu munsi nta na kimwe ibyo bintu bigeze bikoraho. Noneho rero icyaje no kuba nuko hari abo twemereye hano b'Abanyakenya basubiyeyo ngo basabe nabo kwinjira mu rugaga rwabo, barabangira bavuga yuko abantu bavuye mu Rwanda bafite systeme y'imyigire itandukanye n'iyo muri Kenya, batakwemererwa rero gukorerayo. Yavuze ko nk'uko u Rwanda rwihutiye rwinjiza ibyo rwasinye mu masezerano mpuzamahanga mu mategeko yarwo bwite, batekerezaga ko n'ibindi bihugu bya EAC ariko byari kubigenza, ariko kugeza ubu bikaba bitarakorwa mu bihugu byinshi. Amagambo y'uwe Maître yakomeje nanone agira ati aho rero niho hari ipfundo ry'iki kibazo. Ibihugu byari bifite inshingano zo kwinjiza ibikubiye muri aya masezerano mu mategeko agenga iyi myuga y'abavoka ku mpande zombi. Kenya rero kugeza uyu munsi ntabwo ariko bimeze, ni ukuvuga ko mu yandi magambo ibintu atari magirirane, kubera ko batemerera Abanyarwanda gukorera umwuga muri Kenya. Natwe rero ntabwo twemerera Abanyakenya gukorera mu Rwanda. Maître Osiemo yasubijwe ntiyanyurwa. Umuyobozi rero w'urugaga rw'abavoka mu Rwanda yavuze ko Osiemo Emery bamusubije bamubwira ko ibyo yasabaga byo gukorera mu Rwanda bitakwemerwa kuko Kenya itubahirije ihame ry'amagirirane. Yavuze ko ibaruwa ye ya mbere yayohereje kwa 25 Kamena, bamusubiza ku wa 27 Kamena 2025. Ati amaze kutwandikira twaramusubije turamubwira tuti kubera ko ari uko ibintu bimeze ntabwo twemerera uruhushya rwo gukorera hano mu Rwanda by'igihe gito, kuko mu mategeko ngengamikorere y'urugaga iyo umwavoka w'umunyamahanga ashatse kuza gukorera mu Rwanda asaba uburenganzira umuyobozi w'urugaga. Umuyobozi w'urugaga mu byo asuzuma harimo no kurebera hamwe niba icyo gihugu cyemerera Abanyarwanda kuba nabo bakorera aho aturutse. Kubera ayo mateka na Kenya rero kugeza n'uyu munsi atarahinduka, niyo mpamvu natwe tumubwira ngo ntabwo wemerewe gukorera mu Rwanda. Naramusubije ndamubwira nti ubwo burenganzira ntabwo ubwemerewe. Yego. Yarongeye arandika avuga ko ari ibaruwa y'ubujurire ku bw'icyo gisubizo. Hano rero we akoresha amasezerano ya EAC ndetse n'ibijyanye no korohereza urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu. Avuga ko yagombye kuba yemerewe nawe kuba yaza agahabwa ubwo burenganzira bwo kuba yakorera hano. Ubu turi gutegura indi ibaruwa kugira ngo tumusubize. Yongereyeho ko ikintu gitangaje muri iyi baruwa yita iy'ubujurire nta hantu na hamwe avuga kuri ziriya manza namubwiye. Ubwo namusubizaga zavanyeho ubwo burenganzira bw'Abanyarwanda ko nta hantu namwe abivugaho, ahubwo we aravuga ngo ntabwo akwiye guhorwa Kenya itarubahirije ibyo yagombaga gukora. Hano turavuga ku mategeko mpuzamahanga. Igihugu cyawe niba kitubahirije ibyo kigomba gukora nk'inshingano, ntabwo wavuga ngo wowe wagira uburenganzira cyo kitakoze ibyo kigomba gukora. Maître Nkundabarashi yakomeje avuga ko bari gutegura indi baruwa yo gusubiza Maître Osiemo
yise iyo kujurira iya mbere bamuhaye bamwangira uburenganzira bwo kunganira Ingabire Victoire uburanira mu Rwanda. Gusa avuga ko igisubizo ntaho kizaba gitaniye n'icyo bamuhaye mu ibaruwa ya mbere. Ingingo ya 78 y'amategeko rero irabivugaho iki? Ngengamikorere y'abavoka mu Rwanda ivuga ko abavoka banditswe mu ngaga zo mu mahanga ntibashobora gukora umwuga mu Rwanda mu buryo rero buhoraho. Icyakora abavoka baturuka mu bihugu byagiranye n'u Rwanda amasezerano yo kwishyira hamwe mu rwego rw'akarere bemerewe gukorera mu Rwanda iyo bibaye ngombwa, ariko babanje kubyemererwa n'umukuru w'urugaga. Irakomeza iti rero ku bandi bavoka bari mu ngaga zo mu mahanga ntibashobora gukorera mu Rwanda batabiherewe uruhushya rwanditse n'umukuru w'urugaga urutanga, ariko abonye inyandiko y'umukuru w'urugaga rwaho umwavoka aturutse, ndetse kandi n'inyandiko zigaragaza ko hari amasezerano y'imikoranire ivugwa mu ngingo ya 80 y'aya mategeko ngengamikorere. Umuyobozi w'urugaga ati rero kuri iyi ngingo icyangombwa kureba ni niba hariho iyo mikoranire magirirane. Uko bimeze rero ubu ngubu ni biriya navuze bishingiye kuri ziriya manza zabaye, bikaba bimaze imyaka kuva muri 2014 kugeza muri 2025. Umwanzuro rero uroroshye, ntabwo babishaka. Rero ahangaha niho hashingiye mubwira yuko uburenganzira niho hashingiye mubwira yuko uburenganzira yasabye atabuhawe ariko yarabujuririye. Rero turateganya kumusubiza vuba. Yavuze ko nk'uko byagaragajwe mu urukiko rudafite inshingano zo kubwira urugaga umwanzuro rwafata, kuko ari urwego rwigenga kandi rufite amategeko rugenderaho, kuko avuga ko urukiko niruramuka rubitabaje bazarworohereza. Mu magambo yo yagize ati urukiko nirushaka ko tugira icyo tubivugaho tuzabikora, n'izi nyandiko nibashaka ko tuzibereka tuzazibereka. The Quick Times News rero nk'ibisanzwe nta kindi usabwa uretse kureba hasi ndetse subscribe ugakandaho, hanyuma tugakomeza gukurikiranira andi makuru ajyanye n'aya ngaya.